टेंशन बिरक्पा मतमदा अखोगी पार्लियामेंट हाउस की मेंबर खुदिमकना ngasiगida डिबेटर ओइबा खुदिमकना लेखत पिरगा अखोगी स्पीकर बु इकाय खुमना बुतकने मरम मदुना अखोगी पार्लियामेंटरी मेंबर सिंह एमपी सिंह अखोगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंह अखोगी ओइना इकाय खुमदब उच्चबग लोइना आई कौशन जनबगी तंजा दुम तंग आई लौजरगे यहान हान मक्तदा खाइदेम चनु राजकुमारी कुंभी कॉलेज खाइदेम चनु राजकुमारी कुंभी कॉलेज ट्रेजरी बेंच द फंबी नम कौशन जरी अकोइजम सुंदरी देवी अमोम विद्या देवी अकोइजम सुंदरी देवी अमोम विद्या देवी ट्रेजरी बेंच सनसम सरदार देवी ट्रेजरी बेंच मेरी कामई ऑपोजिशन बेंच द फंबी नंबर क्वेश्चन जरी मेरी कामई सामसन फाउमई कांगाबम अमरदीप डीएम कॉलेज ऑफ साइंस तकी कांगाबम अमरदीप ट्रेजरी बेंच जोयश्री हाइस्नाम डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऑपोजिशन जोयश्री हाइस्नाम करीगुम डिबेट से हौग्रब मतुंगदा मखा ताना चंगब तारगदी मागी मथक्ता डिसिप्लिनरी की ओइबा मार्क्सिंग हुरेन मार्क अहुम फावब कथब याबगी अखोगी ऑर्गेनाइजर ना मार्क अहुम फावब कथब याबगी हयें मखो मथंग ताबदा ताई तारकपनि खंगदे मतुंग तारकपनि खंगदे मदुदा यंगलकप मतमदा मतम चाना लाकप ngamdaba सिंगिदी मदुदा कथबगी अखोगी मदुगी ओइबा कंसीडरेशन खक लay अखोइदा जोयश्री हाइस्नाम होजि फावब यौक्ट्रे हाना लौजरे लाइस्ट्रम सना जाउबा सिंह डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स ट्रेजरी बेंच लाइस्ट्रम सना जाउबा पाउजेन थुई गोलमई ऑपोजिशन ओरिएंटल कॉलेज पाउजेन थुई गोलमई ऑपोजिशन दगी करीगुंबे स्पीकर ना हाना फमग्रबा मतुंगदा अखोगी मेंबर्स सिंगना फमजलकपा तारगदी बदुगी मतम चाना ngakpa ngamdabane haina lawjadoine maram aduna मेंबर्स सिंग सुना लेरबा मतुंगदा अखोगी स्पीकर से इकाय खुमनजबग लोइना अखोई क्वेश्चन जदोइने maram aduna पाउजेन थुई गोलमई लाक्रे हाना लवजरगे माइमोम एलिस देवी एस कैनाहल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल ट्रेजरी थिंगोम राजित सिंह ट्रेजरी एस कैनाहल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल गिने अदुगा म्यामना अखोइना अखोइगी ngasiगिना मेंबर सिंग से मसी लाखो मतमदा म्यामना खुबा खुदुना इकाय खुमना पुनिंग थोगत पियो हाइना सु हाइजरी सपम रवि सिंह ट्रेजरी एस कैनाहल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल लोइतोंगबम बिकेंद्र सिंह ट्रेजरी एस कैनाहल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल एलिसिया निंगोंबम मा ऑपोजिशन बेंच द फमनबगीदमा एस कैनाहल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल एलिसिया निंगोंबम थंदा अधिकारी मयुम बरबिना ट्रेजरी बेंच की याइफबी लेसांगथेम PYA लमसांगी याइफबी लेसांगथेम ट्रेजरी बेंच द फमनब क्वेश्चन जरी मथंग मोइलांगथेम अमरजीत सिंह डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऑपोजिशन द फंबीनबा मोइलांगथेम अमरजीत सिंह अखोई मतम चाना लागते हैं दुम लौजरगे सफीर माइबम सफीर रहमान
ट्रेजरी बेंच DM यूनिवर्सिटी गई माइबम सफीर रहमान रिपोर्ट तौरमबने मासु मतम चाना लागते हैं तुम लौजरगे सिल्की देवी सनम्बम ट्रेजरी बेंच तक मणिपुर यूनिवर्सिटी की तोकपम नोंथांग लेमा ट्रेजरी बेंच DM कॉलेज ऑफ आर्ट्स तोकपम नोंथांग लेमा हौजिक कौसलकपसला लागतबसिंग आइदि मतम चाना लागतने अदुम लौजदोइने हजन हजना हायना वारो बिबे यादे तोकपम नोंथांग लेमा लागतने लौजरे थोकचोम लंचेन बमैतै DM कॉलेज ऑफ आर्ट्स ट्रेजरी बेंच फंबिनो कोक्सिनजरी विद्यालक्ष्मी सिंह मणिपुर कॉलेज विद्यालक्ष्मी सिंह मणिपुर कॉलेज और मतम चाना लागते हैं लौजरे मसु KS अयूब खान मा रिपोर्ट से तौद्री अयूब खान से नाखई सेंगना स्पीकर लांखी ममांग कथचरगे KS अयूब खान DM कॉलेज ऑफ आर्ट्स अयूब खान लागते हैं लौजरे माई मिंग कथचरे RK चंथोइबी डाइट ऑपोजिशन बेंच फमी कौशनजरी RK चंथोइबी मैसनाम बेबीलिंगजेल ट्रेजरी बेंच तक संबल सकपी स्कूल मैसनाम बेबीलिंगजेल ऑनरेबल मेंबर को कौशनजरी मैसनाम सनाथोय ट्रेजरी बेंच की संबल सकपी स्कूल मैसनाम सनाथोय मेंबर भी काय बुचरी अनामिका हैरांग खोंजम DM कॉलेज ट्रेजरी बेंच मथंगदा ऑपोजिशन बेंच लेंसन बिगदबा मेंबर नोंदंबा हुइद्रोम DM कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऑपोजिशन नोंदंबा हुइद्रोम मथंग रोबिता DM कॉलेज ऑफ आर्ट्स ट्रेजरी बेंच की मथंग पाइखोंबा एक्स्ट्रा इस स्कूल की पाइखोंबा ट्रेजरी बेंच की एक्स्ट्रा इस स्कूल की पाइखोंबा लाक्रो लाक्तब्रो मथंग ललैबा LMS लॉ कॉलेज की मा ऑपोजिशन बेंच फंबी कौशनजरी ललैबा मथंग MK सरोज खान LMS लॉ कॉलेज ट्रेजरी ऑनरेबल मेंबर लेंसन बिरक्सी मथंग T सूरज सिंह DM कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऑपोजिशन बेंच फंबी कौशनजरी T सूरज सिंह O प्रेमदास इम्फाल कॉलेज ट्रेजरी बेंच फंबी कौशनजरी O प्रेमदास कुंथा तरुक कौथोक्चख्रे मसिगी मनुंगदा अखोइदा ngасai लाकपद उजखिदबसे पौजेनथोइ गोलमै लाख्रबा पौजेनथोइ गोलमै लाएका ओके याई फैमिली मोइरांगथेम अमरजीत सिंह DM कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऑपोजिशन की ngасai नि कौग्रबने सफीर रहमान माइबम सफीर रहमान हमें का ओके ngасai सु कौग्रबने सिल्की दे पिले ने लास्ट ओइना अयूब खान
ꯁꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯣ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯖꯣꯏꯁ꯭ꯔꯤ ꯍꯩꯁꯅꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯥ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯁ ꯁꯦꯝꯁꯟ ꯐꯥꯎꯃꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ 34ꯅꯤ 34ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥ ꯀꯛꯊꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯎꯕꯗꯤ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯕꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ
ngasi sirkagi parliament asida pukhachariba aikoigi kanona pukhapirakliba haiba tare competition oibanina motion sibu dekhoi nedam pukhachare adu parliamentary norms ta aikoigi treasury bench ta pukhapiriba motion si Manipur na pre-merger political status ta hanjinba ngamlaba matam data Manipur India conflict ki wakhai na bangam gani haiba sida aikoigi minute masigi chana kanglon sing aikoi haipetang miyam mangna thamjahauge yan halbamaktada ngasigi debate ase masi bilingual da English natraga Manipuri da aikoi ngangba yagani English natraga Manipuri masigi loan ani se nataba atopa loan amata Hindi na chingba Sanskrit na chingba kariguma makhalgi loan amata ngasigi parliament ki aikoi gi house da ngangba yabagi ayabadum aikoi da leite ani subada treasury bench ki khwaidigi ihan hana lottery da taraga ihan hana khalakpa midu madu aikoina treasury bench ki aikoigi honorable leader of the house ne haidana aikoina ikai khumna baduma thamgani aduga opposition gi da ihan hana thorakpa aduna opposition gi leader amani haidana mahak ko aikoina lawgani ngasigi parliament sigi oina mathangda ngangbagi paring se yenglakpa matamda treasury amadi opposition ani sigi ratio se chang se khara khena bana maram oiraga masidi convenient oiba mongda speaker na treasury ani lokhatlaga ama thambiba natraga treasury ahum loraga ama thambiba madudi aikogi speaker gi khuta leire haibadu maso thamjari adubu alternatively logadabane aduga haiba masi lobase masi lottery gi matung ina logani speaker gi ye thangbada leiriba aikogi meruksi treasury gi ne aduga oida lairibas meruk asina opposition gi ne maseda treasury amadi opposition gi mingse adumak yauraga lairabane adu masidagi aikogi speaker na adumak lobiraga miyamda lauthokpira kanda madum mathang manau naibagi paning dum adum oigani aduga ngangbagi matamse apunbagi oina minute manga oigani minute mari da warning bell pirakani minute manga subada final bell pirakani final bell pikraba matung dagidi phanayam phajaba point sing hairakpa talaga su madu aikoina valid oiba point sing ni haidana aikogi parliament sit asina lawza roi hai ta minute mangagi matuna ngalakpa point sing se masi valid oiba madu aikogi point ni haidana aikogi lawza roi mala maduna mark count tawbada su minute mangagi matungda ngakpa point se phanam phajaba taraga su masi lobby danaba aikogi judge ki mafam da su aina appeal masam tang tawza hoba aduga iroila salakpa matamda hai ba aikogi sarkar gi parliament asidadi tabada nuai taba dugamba unparliamentary word sing se masi aikoi yariba makai season nabida danaba aikoi nolokna haizari loina ngasai debate ase pungloi loiraba matungda competition gi saruk amadi natabida ihan hana ngangkiba treasury bench ki ihan hana ngangkiba do treasury bench ki leader do maduda aikoina minute ani ngangbagi khudong chaba laigani opposition da so minute ani ngangbagi khudong chaba laini maduna aikoi samap tawbagi tanjam ka pijabani madu maraibak phaba dugumba debate amaka oiba haibadi debate amaka na speaker na ihan hana khangalakpa haibasi masi maraibak phaba amakangni maram maduna maraibak phabagi khudong chaba pibu oina aikoi gi loisalakpa matamda su magi minute ani pigani tawbatabu minute ani sidi just na mark count tawbadadi paroi aduga haibasima aikoi members singda masima thamjarage aduga loina mayam ngasigi debate asi yamna matam chana chap chana second ama phawa chena da mawongda minute mari hek tabaga ngambaga bel dum khijara kani aikoi minute manga hek tabaga aikoi bel chap chana second ama phawa chena da nabagi mawongda aikoi khijara kani maram aduna aikoi gi matam yamna accurate oina pabada haithoi singthoi raba aikoi gi student activist aikoi Gendolin Kumam aikoi gi timekeeper gi phamam langda aikoi lengsel laga leibidaba ningsing jari Gendolin Kumam ma student activist ni ma na ngasigi matam se ma minute mari da sapchana khiya kani manga subda sapchana dum khiya kani ma nahan dagi horaga olai dum hajin train toraga soidana bagi mong duma adum yam kana thamkrabane adu be taraga di aikoi gi members sing lengsel laba matung huzik sidi aikoi makha tarak basidi speaker bu ko khotsan bagi tanza dum tangai lawjage maram madan speaker na lengkhalak pa matamda aikoi gi members sing na ma wikai khumna bu poina lekhat pinana bagi da mata haijari maram maduna ngasigi sarkar parliament ngasigi speaker ki phamam lang election bina bagi damak tai kai khum nazari boza irengbam Jugesor principal Royal Academy of Law kai khum nazari boza ba koksin jari
स्पीकरना फमफम लांगदा लेंसिन बिख्रबगी मतुंग असिदा ngasi competition asigi competitor sing gi oiba parliament ki pota nataba sina competition gi oiba pota laksara kanda competitor sing ge malai bak lepi na bagi damakta ihan han bamakta da just number 1 gi pham lang da lengsin na bagi dama ekoi just number 1 se ekoi mayai thang bada tharaga leijare just number 1 gi pham lang da lengsin bin na bagi damakta advocate yumnam romal abu koksin jare just number 2 gi pham lang da lengsin bin na bagi damakta Manipur University ki law department ki ikai khum nazari bo za oi biriba Dr. Sapam Dilip Kumar ikai khum nazari bo za bu just number 2 gi pham lang da lengsin bin na koksin jari aduga just number 3 ki pham lang da lengsin bin na bagi damakta Imphal College ki English department ki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ associate professor ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯤ ꯁꯟꯖꯤꯞ ꯗꯣꯂꯨꯛꯅ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯁꯟꯖꯤꯞ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯁ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯔꯛ 100ꯅꯤ ꯃꯥꯔꯛ 100 ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯇꯔꯗ 50 ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤꯗ 30 ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯃꯥꯔꯛ 10 ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯥꯔꯛ 100 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯇꯥꯏ ꯇꯥꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯂꯧꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯇꯪ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯕꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯖꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯝꯖꯕ ꯑꯆꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯔꯤ
Hello. Good morning. Ahan mamaktuda pumna makpu kai khumna bu utchabaga loinana kokna na kuramjari. Ngasige sigumlaba Sikana Sindiba Marirak Shuba state level debating competition asida thambiriba topic sing topic asida aikoi wa nganana bagidamagta aikoi house asida debater 36 lai adugi manungda ani madi hauji power report tawdre organizing committee gi maikai dagi information si adna only 34 si manungda amu aikoi gi wa debate tawnagadori basi treasury dagi 26 aduga opposition bench dagi 8 aduna masi ahanba prime mover sing sina amamam ngangraba matungda treasury dagi akoi prime mover ama aduga opposition bench dagi mover amaga lokala kanda lemori basi 25 and 7 ni adna ahum treasury bench dagi ahum lokala matungda akoi opposition bench dagi akoi amamam lokachagani aduna masi chaurakpa rules and regulation debating competition asigi damakta aikoi organizing committee na yamna fajana mayek sengna house asida thambigare aduna sigi amakhaktang aina haijaningbada khoigi debater khudingmak prime mover treasury bench ki amadi opposition bench ki animaksi matam sab chana atei debater singa matam chamana piba haibase house ta kisitang masigi aikhoigi chatnadaba amakhak leibana maram oiduna makhoidadi prime mover singasta moida piriba makhoigi chance asi khara henna makhoida minute at least yamdrabada ani gi matam si helan yadabani dubo organizing committee na amamam khaktang helan biro haidan haire makhoigi damaktadi 6 minute pigani 6 minutes ki manungda moi manga suba minute warning bell khingakani aduga taruk suba minute mahaki aroiba wangang bagi matam mado lepkani aduna hairi basi board treasury bench and opposition bench animakta aduga atei debater singidi cham mana khare minute manga loin pigani minute mari da aikoi warning bell pigani aduga loinana khoigi minute manga subada moigi final bell aikoi pirakani maduda makoi wa ngangbagi matamdu loire sometimes sai hai khare punamak debater sina muktanga ai khangan jage board treasury and opposition animakta aikhoigi yamna phajaba leiriba point masing haibadi aikoi out of 100 sigi manungda aikoina ngangadori basi aikoi delivery mana left na wa ngangbasida yam phajaba mawongda wa ngangbasida minute aikoigi piriba matam sida mark kuntra ni atopa mana language se very important aikoigi chap chaba aikoigi parliament da wa ngangbadu mai tawdana miyam punna tamin nagadaba aduga leibaki oiba mayam ama issue mayam khanaba matamda aikoi fajadaba wahi wata aikoi ngangba yade aduma fajadaba wahi wata do ngang na season narkodo un parliamentary oiba wangang kawi maramaduna makoi masi negative marking phawba laigani masima debater singni yam fajana section bio koi thakchi khasi fajaba व्यवहार ga loinana aikoi masi ngang sapi gadabani aduna hojiksi matam thengdadana aikoi debate asi haunanaba ai judges singi mafamda
ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯖꯖꯦꯁꯁꯤꯡ ꯌꯥꯕꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯨꯚꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯨꯚꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯆꯤꯝꯐꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯦꯠꯂ ꯊꯝꯕꯤꯔꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕ ꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯗ ꯕꯣꯠ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯎꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯕꯣꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯗꯕ ꯐꯥꯁ ꯃꯨꯚꯔꯗꯨꯅ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯦ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯎꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯦ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯍꯧꯒꯠꯀꯦ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯗꯣꯟ ꯃꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯖꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯩꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯖꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯩꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯦꯇꯔ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯤꯝꯐꯥ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯕꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯀꯧꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯨꯚꯔꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯅꯤ माजु सब चाबा सपोर्टरना ट्रेजरी बेंच की अहान प्राइम मूवर न ngang बदो मधुगी मतमदो अदु सब चाना मागसु मिनिट कोई तरुक की मतम फंगनी अदुना मंगा सुब मतमदा मागी वार्निंग बेल खंगकनी लोइनना अखोई तरुक सुबदा मागी वांगांग मै मतम लोइगनी अने याम फजबा मोंगदा हाइबसे सब चाबा रिप्लाई टू पिरगा हाइरिबा ट्रेजरी बेंच न पुखत बिरैबा असिगुम्बा रिजोल्यूशन सब्जेक्ट मैटर मसी आई इसाना यानिंगदे हाइदना फाजना हाउसना थमंगदबा यारनिको काउनुको हरेन मूव तोबछे यामना प्राइम मूवर सिंचे मूव तोबा काउनगली अदना अखोई इसी यामना फजबा टॉपिक अमसु ओइरे अदुगा लोइनना अखोई डिबेट हौनबा सेम सारसी प्राइम मूवर सॉरी टाइम कीपर न फजना यारदी तोसी अमतंगा लेरगा लौखत पिरसु फै स्पीकर से समटाइम्स मसिंग जी हेंजन लौखत पा ताना लौखत पा अंसा हाइजेग्रिदो अम्मा मुक लोग सपोर्टर एंड ओपोजिशन अम्मम खेना खेना लौखत पा ओरगदी खर लाइबा अदुना अदुबो एनीवे मयाम मरक्ता कनो लेरसु सब्जेक्ट टू करेक्शन खोय मयाम संगना दि हाउस ना मसी कनो ngapi batai aduna hojik si ay ama lokachare supporter haibadi treasury bench tagi hanba prime mover do ay lokale serial number 16 serial number 16 adhikari mayum Barbina
Aichi Kainahal Memorial School Mahaki Wangang bagi ahan ba prime mover gi wangang nana bagi namakta mahakpu kaushali. Yes. Ahanba mangtada lamdam asibu konbirba isorbu amadi jury ki bhabam langda lengsinbirba oja simbu ehakna ikai khumna bu chari with the permission of the speaker sir aina ngasi House asida pukhat kadoriba aigi mosat asa Manipur na pre-major political status ta hanjen bangam laba matam data Manipur India conflict ki wakai na bangam gani hai basa aina yam chumba wafam da hajening speaker sir aina ahan bada hajening basa ngasi miyoi ba khuding maksa maning makha tamba pamba mi pan tang dana mi kha pon dana ning tamba pamba miyoi ngak tane adugi sumathakta aigoi kangai cha sing asa mai haurol dagi hauna ning tamba panjaba mi kha pon ba haina da ba furu ama oina harakhibane adubu Manipur je India government Longnam Tauduna India government na Longnam Taubadagi Maharaj Buddha Chandrabu agreement sign to Hangiba Asigumba India da Namdana Tinshinkibaza Masina Maram Oraga Manipur Gining Tambase Mankibane Masita Sunate Makoina Towning Bata Taukiba India Sida Makoi Manipur Timbaze Sunyama Yaninde Maramdi Manipur da pre-major political status Hanjan Bahabaze Tangai Fadraba Wafamne Masida sunate speaker sir aina haijaning badi Manipur gi law and order gi khudong chaba lauduna Armed Force Special Power Act lising amaga chamapan yangkhai ni panda thamjinduna mitol siphai singna kanglaicha singa se awa ana kaya pigi mokoina mi phaning bada phagi hatning bada hatki ing sok lising ani sopna mari July tang tara mathoi gi lona ba hingda thokiba Tara Assam Rifles kupu amana thangjam chanura monorama bu mayumdagi faduna pubikhaga namja namthek piduna tamthina hatok bikhiba July tara manga numit aduda maira pai bi luchingbi tara ni thoina kangla gate mamangda naked protest tokhiba asigumba tabada tu sungba nuai taba thodosing ase karigumba Manipur sina India da pundabida tongan ba country ama oina leramabdi thoklam loi haijaning speaker sir India government na Manipur da thokpa problem ama hekta da ngasi fauba thawai yauna pukning changna yengbiba ngasi fauba yaudri leibaki oiba thodok amadi natural calamity fauba atopa state singa manaba mityeng yengbidaba atopa state singdana 6 pay commission 7 pay commission aduga aikhoi gi state asidana matam ngai ba khaktane masida sinate sana khona bagi lamda harsu aikhoi Manipur masa sing asibo hanthana yengbiba khaktane Handakta Malem da Fauriba Merikom Magi Ahanba selection PB da bagi wathok chawna thokrabane masida sunate Manipur sida thokliba thodosi asa karigumba India da tindabida leramba tarabadi tholam la haijaning speaker sir Manipur asa wat tapadaba ingna chikna panba lebak ama oina leremi haibasa haiman ba tholoi maramdi aikhoi gi pothok kari suwatina natural gi human gi mineral gi pothok watana lerame adubu Manipur ne India da ing so lising amaga chamapan ni fuma panda ti singkibadagi Manipur asa moi khoina lausan ki bane matam aduki prime minister Jawaharlal Nehru na akhoi gi Manipur gi Kabo Valley asa Burma da pithoki adubu makhoi gi lamnate haibagi damakta kari sukhan khidie masida sunate handak ta thokhiba border pillar gi watho masida su mafam aduda leiriba miyosing aduna ne mafam ado Manipur gi ngamkhai de henjale haidu bau kai su soide haidana tuminna leithokiba asigumba makhoi gi khudong chaba khara gi dama Manipur asa atoppa lebakta pitholabsu makhoi gi kai su singnaba leiroi asi pumnamang asa Manipur da pre-major political status to hanjan hanba tarabadi Manipur kang leipa asa khajikta orbasu kan bangam gani haijaning speaker sir amuk su khanduna yengsine India gi makha pole haiduna su aikhoi maitai masa sing asa ireibak asida yelhomi khakta khundajana ba haiduna Yelhomi khakta khundajana ba haiduna puthoki ba ILP ngasi phawba kari su khandana thawa sanana leitholiba sa asigumba muung sing asida aikhoi sum leiba tarabadi mikha polakpa tabane masida sunate India na ngasi tawriba thodok sing michang mikhai naiba achan mirai naiba mityeng de yengbiba sa sunya ma yajaningde adugi sumathakta India government na Manipur da hanthaba mityeng da yengiba sa asigumba mawong sida su aikhoi Manipur sina India da asuma punduna leiba tarabadi ne matam kharagi mamangda Tripura da Tripuri mutkiba ma akhoi Manipur da sunya maitai masa singa sa noma gi mangkiba tabane mata wasumna Manipur da pre-major political purakpa haibasa tangai fadraba ithau ama oifam thoe mayam pumna masu khambisi ngasi
Manipurda India government na mikha pon ba leba abagumna tawbrese kaidongda tawba ngamdanaba aikhoi miyam punna pre-major political status ase hanjan hanba mathau tai habase haraga speaker sir miyam dagi kaina na ya thangjari Hogiki Adhikari Mayum Barbina Aina Kaubasita Bra Nak Ojik Muktor Bra Nasigi Piriba subject matter say House na pass to Vina Bagdamakta Aina Muk Togeri Nang Haramada ngasigi motion ase ngasigi house da aina move to budang ta haijari Next Judges Singh Yabirani ko Okay Opposition Pens tege mulokha chage Charan number 5 Mary Kamai Oriental College Opposition Aduna Mary Kamai na shu masigi sabchaba replied ama piga dabani plus matam current timekeeper na minute taruki no chance phangani manga suba minute nangi warning bell phangani aduga taruk suba nangi wangang mai matam do okay start With the permission of Honorable Speaker, sir, in the motion of the House, Manipur na pre-merger political status tak, hanjin bang ngamlaba matam datak, Manipur India conflict ki wakhay manabang ngamgani. Speaker, sir, I do by stand here as an active opposer of the motion. Speaker, sir, let us analyze that what is the pre-merger political status? What is it exactly? Speaker, sir, I would like to begin with the point by saying that before signing the merger agreement, Maharaja of Manipur, Maharaja Bodhachandra, he signed two other documents. We all know this. He signed Instrument of Accession and the Stencil Agreement on 11th of August 1947. Speaker, sir, according to these documents, Manipur handed over 3 main subjects to the Indian Dominion, and they are defense, external affairs, and communication. Speaker, sir. So, if the so-called pre-merger political status is to be considered, what will it be? Will it be of giving these 3 main subjects to the Indian Dominion and the rest having with the Manipur government? Will it be that? And according to me, no, sir, it will not be that. The real pre-merger political status, it will be of a complete sovereign country. And I would like to give reasons for this. Number 1, Maharaja Bodhachandra, he signed the Stencil Agreement and the Instrument of Accession on 11th of August, as I have said earlier. But the so-called country India, it was born on 15th August. According to Section 1, Clause 1 of the Indian Independence Act, quote, from 15th August 1947, 2 independent dominions, India and Pakistan, will be born, unquote. So, Speaker, sir, I want to say that the 2 documents, which are the Stencil Agreement and the Instrument of Accession, they are invalid, and thus the country is still a sovereign country. Number 2, in the signing of the Stencil Agreement and the Instrument of Accession, there was no signature of the Governor General of India. In order to make a document valid, the highest authority must sign it. But his signature was also not there. Instead, the Governor of Assam, he signed it, which is not a correct procedure to follow, Speaker, sir. And with giving these 2 reasons, I want to say that the pre-merger so-called political status of Manipur will be of a complete sovereign country. Now, keeping this in mind, keeping the sovereign independent country in mind, I would like to go further into my argument, Speaker, sir, by picking out some major conflicts which are happening today in Manipur, and by analyzing that really this pre-merger political status will be effective in solving them. Number 1, let us analyze the insurgency conflicts in Manipur, Speaker, sir. We all know the 2 main reasons, the 2 main causes for the insurgency. Number 1 is the ethnic conflict, and number 2 is the National Liberation War. We all know this. Some of the major insurgent groups I would like to name out: People's Revolutionary Party, People's Liberation Army of Manipur, etc.
These are some of the insurgent groups. What I want to ask here is that, Speaker Sir, if the pre-merger political status is given to Manipur, will these insurgent groups stop operating? Will they create no more demands? And the question will be, Speaker Sir, I don't think that. They may create more demands. We cannot trust them. There is no guarantee. And hence, the pre-merger political status is not effective in solving the insurgency conflict. We can also take the example of Jammu and Kashmir, who had the status of independent state for more than 70 years. But the insurgent groups, they still keep on operating there. And at last, the government has to remove the special right by abolishing Article 370 and 35A, which happened recently, Speaker Sir. So I want to say that the pre-merger political status will not be effective in solving the insurgency problem. Number two, I would like to talk about the social and political conflict of Manipur. We all know that different sections are there in Manipur, and we all know that the Nagas want to create Nagalim, that the Kukis want to create Kukilim. We all know this. Small fractions, because these small fractions all of them wants independence. And if now we are under the authority of the Indian government, but if Manipur goes away from this dominion and forms an independent state, all of these small fractions, they will also like to create their own independent state. Manipur will be tear apart, Speaker Sir. This is a very, very big reason. And I would like to say that the giving of pre-merger political status will be a big difficulty and a big, massive problem for the future. And hence, we all know that different ethnic groups, different social groups, they all want to be politically powerful. And this is a problem happening right now. We cannot ignore this. Number three, I would like to talk about the economic conflict. The gross domestic product of Manipur for 2017 and 18, it was rupees 231.67 billion, which was expected to grow this year by 11%. But because of the drought, Speaker Sir, our agricultural production, as well as we have no industrial good basis, it is all worsening. And above that, bans and blockade, they are worsening the situation day by day. And Speaker Sir, again, the pre-merger political status will not be helpful in solving the economic conflict of Manipur. Last point, I would like to mention about the international arena. Is Manipur ready to jump into the international arena? Right now, India is occupying a major position in the international arena. But if Manipur acquires this so-called sovereign country, it becomes a country, is it ready? Because we are the neighbor, we are the main neighbor to Burma, Myanmar. And we all know China is giving much influence to Burma now. So, because of the above facts and figures, I believe that the pre-merger political status will not be helpful, and hence I request our Speaker, Sir, to withdraw the motion from the House. Thank you. Judges Singh Yabirani ko. Next. Makha Satharak Pasidi, Hojik Equigi Lemhori Basi, Treasury Bench ta, Quigi debater Kunmanga, Adugo opposition bench ta, Quigi debater Manga, Aduna, Ohumahungi intervenda, Equi Treasury bench the give me Ohumang of Matunda, the opposition bench ki amamam na amuk ngangani. Aduna Jajasina Makataba City minute submanana board treasury and opposition animak minute manga mangagi matamni, Sai Amuka Hanna, minute Equina, Marida, warning, Aroi Bada, Equi Manga Subada, final. Adudi Suggesting Amuk Treasury Bench lagi ama amuk ay lokat charge serial number 25 sorry 23 serial number 23 Vidya Lakshmi Singshubam Manipur College supporter
With the permission of Honorable Speaker, sir. Sir, migi masak phazabi imada ima kauruba matamda atombigi saitheng phangbagu ngasi aikhogi Manipur na India dagi phibal nungda tin khraba matungda atombigi miot michai phangduna leiba haibasidi masana taduna layar famne haiba arguments ina mangoina thamjaraga ngasi motion as a chummi haiba taksana bagidama I hakiba argument with facts and figures mathang sitna sabha sida thamjage sir. Sir, ahanbada chahi yankhai taruk Beatrice ki supnam sashon makhada layruba matungda 1947 14 August da ning tamlaba matungda ningtho Buddha Chandra Maharaj na 1947 28 August da official declarations oina ning tambalai ba ma oire haina lauthokuna August ki matung tarakpa thada matung tarakpa numita Isagi Constitution semjaduna Manipur Constitutions Act 1947 semduna Constitution semduna layaraba lamdamni Manipur adubu thangnaba chahida 1949 gi matamda India gi phiba nungda isagi ayaba yawda namtin tishan hangi sir anishubada isagi ayaba yawduna namtin tishan hankraba matungdadi aikhoigi micham praja habadi indigenous people singi mayokta lakpa ek Blackpa amakakni khanduna aikhoigi misam praja singi marakta isada revolutionary gi wakhal amagi iho si laki athengba 1960 gi matamda lamjing maya irabo ki makhada asigumlaba revolutionary gi wakhal asi tholaki masigi makhada bajahi 1978 tagina 1980 phawgi madungda tongan revolutionary gi ethics revolutionary gi wakhalon kaya amalaki sir ahum subada aikhoigi iramda Manipur se namja namthing aduna lokhibani haibasigi mayang laraba khudam haibo 1993 October 28 29 phamkiba mifam aduna su mayek sengna maka lamna iraga thamlabani sir ngasigi motion asigi ani shuba sarokta main component oine yauriba mari shuba point laksagadori basi conflict ki main oiba jaga oiba se afaspa haibase Armed Forces Special Power Act 1958 mayamne hena khangna dula wafamne haiba sigi causes se loi lamgi lenga kum lokchan khrbairam da Manipur asibu supnam sashon noina thamnabagi damakta thamakpa ek amakhangni afaspa maram asina masigi effect haiba taragadi aikhoigi lamdam sina su hena khangnarba indigenous people aikhoigi lamdam sigi praja sing sibu namsinna thamba aduga revolutionary singbu namsinna thamnabagi damak tonganba force ama achawa force ama central ki side to ki state ta koi Manipur state ta tongan district kaya da thamlibani masigi effect asi na khaina khannadragasu hana thokiba thodok singizuna example oidur leraba harangoi thongi thodok monorama gi thodok misti aduga miyoiba nupiza kaya gi pusi temsingna ba miyoiba kaya gi pusi temsingna ba sigumlaba ekni masigi amattangarba solution de premature political status ta hanjan bani masigi mayak laraba khudam haibabu hanjan basna achap chaba solution ni haibagi maram de speaker sir article number India Constitution semdring da semjaraba 1947 Manipur State Constitution Act da yariba 1947 article number 58 amadi instrument of assistance article number 8 da yariba sida mayek lana iri madudi isagi lenga isana ngaksaba socially political economically ngaksaba se aikhoigi tangai fadraba ithongni marmasina ngasigi premature political status hanjan ba se tangai fade masina chap chaba solution amani aduga manga subada border filler gi issue amuk naina duna yengse border filler gi issue border filler number 86 da yariba si masigi causes se aikhoigi ing tho gambi singa gi matamda British na pali matamda ing tho atopa habidi Manipur gi lanmi ga aduga British ki lanmi ga yengna matamda British ki lanmi bu akhoina mayok na batan badagi British na mayok na batan badagi nampi pithok lamlaba adudagi ining tho gambir singa se heart attack tawraga laikhidaba masigi waro se ai hagi worthy opponents singi maikai da premature political status ki like asi pahanjaning haba hom se speaker shargi from da thamjari aduga aroi bada laisholali basida hariba border pillar gi suboigara first pagi suboigara ILPS tanar ga kf thajalakba habdi chu cha gi haraga manga pishalakba gum loba asigum loba
एक्सिंगसिबु पास तुसिबा अखोइबु अतोम्बिगी मचागुमना सुमनम थाचलोइना थमलिबसिंगसिगी अमत्त ngairba solution di premature political status hanjinduna socially political economically mikha poindana hingnaba honaba sini maram asina ngasigi motion ase chummi haba taksabaga iroidana with the permission of honorable speaker sir to kindly pass a motion from the floor of the house. Thanks to all of you. Judges sing yabi reko. Next, amuksu local kadoribasi treasury bench tagi ne. Aduna treasury bench tagi serial number 27. Maisnam Baby Lingjel. Hambalai Shekpin School Kumbi. Serial number 27. Ngasi House the Kanaribo motion, Manipuna pre-masa political status ta, Hanjin bang amlaba matam data, Manipuinang complete wakinabang ongani. Most nasima, a jumba madi yenaninga oidaba, motion amo ibana, a samak tawai haksang na support of jury. Most nasi chummi have a unabagidamak, a sagi over point cra, Mr. Speaker Sargi Mapamda, Matamana nine tamjari. Ahan bada, in Kumzalish Majama Paniputareki, Agaski Tang Taramatuida. Manipur amadi India ki marakta khuyek pinakiba instrument of association amadi standstill agreement ki matung ina Manipur ki defense communication amadi excellence affairs na India na paiba aduga lamdam sigi internal sovereignty na Manipur masana paizaba haini yanaki agreement na sigi matung ina su Manipur ki lam India na karigumba makhal amatada sizin na bayadaba Manipur asi India ki future constitution ki makhada lehendaba amadi Lamdam sigi internal sovereignty da India na kuting zindaba haibasi da yanaki. Manipur ki external sovereignty India da sinagrabasu lamdam sigi internal sovereignty di mangdana adumak leki. Asi gumba agreement asi laina hana na pre-dap tawraga thamlamba mazar agreement ki kuyexti inkumza ishimachama Manipur mapangi September kumathoida ining tawbudar sandrabo no silongda kauraga matamdugi house ki members singi ayabasu yaudna nongmai chingdonda nampuda kuyek pian kiwani. Maram simagna agreement na simag valid oiba agreement naman natte. Matungda lising ama jamapan ni putereke October 3 mga da Manipur India ke pibanung dan namtin singki bani. Ningsing bayay inkumza lising ama jamapan maripum doige October kunipa na madi kumapanda numit nini sup na pangkiba Manipur National Convention na Master Agreement na si void in na ni haina wayap ta kibalay krabani. Ani shubada Manipur na India hektin singkraba matung sahi ama phadringida Manipur da hana chatnaramba passport system matamdagi chief commissioner Hima Singana shima chama panyangkai gi November 3 ni pandalo thoki masidagi masing yamlaba mitomya sa singthaji latuna lamdam sigi yel humi kage khungun mukhi gadabagi akibe lekli malingi yel humi sina phangadaba phangpham thokpa hak sing phangmadi laidana samjaraba lamdam sigi yel humi kya tamthin hatopiki Ahoy na dom, lamdam sige lam resource pum namag India na matu na lagi. Makata na mat na busona rin. Loka hydroelectric project tagi lagi ba, yam la balupa kro lising tare lom, India na iramdam sidagi matli. Housing na mo iramdam sidagi housing thong na bohon na rin. Masimag, loiram linga ka manasak ka ba, masad maong amani haibada, haiman batok lo siya. Ahom subada, Manipur Interim Council na draft to ba, Manipur Constitution Act 1947 na si July 13 adopt hoki. Adopt raba matungda Manipur asi autonomous state oire luina constitution na sinamaram oraga Southeast Asia da ihanhana masagay ba constitution laijaba republic amadi miyangi mihud na lengakba democratic nation na moikrabani asi kumathag amada Manipur na ngasi sularamba taragadi ngasi iramdam sida thokliba wathoklan thoksing asi ama phabu thoklamloi mari shubada Master agreement sign dong na handuna India na namlo lo singkraba matung
lamdam sigi micham miyam ol payana ba lan hobagi mingda Armed Forces Special Power Act 1958 chalairi ek asigi marumda misam ke hakre nupi kya gi zat manghan bikre khadang panjarabada rims ki thogdong manorama gi mihat hairangoi thongi thogdong malongi thogdong hauzi Supreme Court ta rishing ama jonga kunipan fake encounter gi case lairi bani sir munga subada corruption haraba loiram mapuga pangkhak oiraba aduga leno brave hai sumaming chaliba india da hek punsing ki bidagi identity amadi concern conflict corruption ki issue women's violence ki issue kya matang masing tingam na no makang le iram da sida thokle lamdam sigi mairo singda mama le bang nishiba pohonda ba amadi namsin duna thamba yana bagi damak education system phelo heli lamdam sigi puari lamdam sigi mairo singda tambi da baloina na inkhal lagliba naharon sing moren character mangtha laktuna wathok lanthok kaya ma masing tingam dana no makang le iram dam sida tholagle asumna thamjakriba point krasina manipur da tholiba wathok lanthok sing asi manipur maza agreement 1949 ani maram simangna manipur inda complete ki maru oiba maram oibana manipur na pre-maza political status ta hanjin bang amlaba matam data manipur inda complete wa khaina bang ngani have se mek sengle maram aduna motion asi yena ba yauduna house tagi pass tobina ba Mr. Speaker sir gi puning sing sinjari Judges sing yabi reko. Anda mukshu amu akwai treasury bench tagi ai amamulo ko chage. Serial number 3 Amom Vidya Devi Kumbi College. Serial number 3 Amom Vidya Devi Kumbi College. Honorable Mr. Speaker sir, ngasi motion Manipur na pre-merger political status da hanjinba matamda Manipur India country wakaina bangam gani habasi sama sumbana ina thamoi sing support tawjari. Pre-merger political status haibasina Manipur gi ningtamba duni. Aduga Manipur India country wakaina ba haibasina khangnaribadi Manipur amasung India ani sigi marakta leiba sayed na ba asigi waroisin prok ba haibani. Ekoi ngasi India gi mikha poma matam asidagi Manipur amasung India ani sigi marakta sayed na ba gya thokli. 1819 dagi 1826 phawba Burma gi mikha leikiba sahi tare khuntakpa gi matam amadi 1941 dagi 1946 phawba British gi mikha leikiba matamda Manipur na masa gi laibak lepsaba ngamkhide maramasna ngasi India gi mikha poma matam asidadi Manipur India ni makta sayed na ba gya thokli aikoina ngasi motion asi historically politically and legally nainaba matamda tasengna logically and scientifically chumno bafam oire maramsina aina lamang na balamdam asida asengwa pandam phangna bagi miengda achuma motion asibu support tawjari loina na marik chumno bafam khara aina makha tan thamjari Mr. Speaker sir ahan ba point da Manipur na Indian Union da merge tawba haibasi India gi mikha pon ba haibni amarom da pre-merger political status haibasina Manipur gi ningtamba aduni ningtamba gi mahaidi hiram amata da sayed na ba yautana tungi fref lawba abungam baduni Mr. Speaker sir ani suba point da sahi lising ani gi itihas ta leirakiba Manipur right to self determination India la tilubadagi mangkhre ngasi Manipur sa singa niraga saduna hingba bikhari amma ole asumna mikha polubadagi sense of belongingness leiraktrabani Mr. Speaker sir ahum suba point da August 11 1947 da India ga sign tawna kiba instrument of accession adu Manipur Constituent Assembly na ratify tawkide Jammu and Kashmir gi matang da 15 February 1954 ratify tawki
Aduga Government of India 1935 the Governor General acceptance piki. Maram asina agreement asi illegal ni Mr. Speaker sir. Maris to point da. Manipur never lost her sovereignty after instrument of accession. Masimang na maram uduna 18 October 1948 Manipur Legislative Assembly phamduna India dagi hana democracy satki. Adu kuning tambag sakta manglak labada saya nabak kyalak na tungi laibag lepagis panggal sumang kibani Mr. Speaker sir. Mga suba point da. Mr. Prakash, Governor of Assam na Manipur ki Maharaj Buddha Chandra Bose Silong da kauduna hala na sem thaba loiraba the Manipur merger agreement adu September 21, 1949 na puda sign tahon ki. Numina si Manipur National Independence Day ni. Maramas na motion na si mo oppose daw bahay ba si asum bagi mayog tani Mr. Speaker sir. Taru suba point da. 1949 ki mamangda Manipur India ma sovereign country amani. Maram sina Indian Union da merge taw ba so ama namu ikai khumna gadabni. Adu bu hek punsin baga sovereign status ta ki party state ki thak da namthun na thamki. Maramas na motion na si sumi Mr. Speaker sir. Tare suba point da. 1980 dagi ngasi phawba India na nanai sema sakti thamjin na lamdam sigi mara leja trawa masang nair ba sanaroi artist yaw na mioi ke hat kre nupi kya ki ijat amadi punsi mangan kre masi Manipur ki laibak lepak kaude maramas na motion na si puna mang sogapam thoi Mr. Speaker sir. Nipan suba point da. 1891 ki war matang da su British na Manipur protected state thongki defense amasung internet affairs ko tama British na pai ki Manipur na internet government organized tawduna on affairs conduct tawzaki ngasi India gi makha pon matam asidagi punsim masung sampadi lepsa bangam da state amo oire maram sina Manipur na pre-merger political status ta hajima mathoktai Mr. Speaker sir. Lastly, due to the above facts the motion is absolutely correct and hence the opposition should withdraw the wrong court motion from the house. Next, I humbly appeal to the house to unanimously pass the motion in order to bring permanent solution of the Manipur-India conflict. Thanks all. Hujik koi treasury bench tagi ahum mamuk lokha kare mathang asidi opposition bench tagi mamuk lokha lage opposition bench tagi lokha lagliba debater si serial number 25 RK Isan Thoibi died. Serial number 25 RK Isan Thoibi. Respected Mr. Speaker sir, ngasi House motion Manipur na pre-merger political state hanjalaba matamda Manipur ma di India gi conflict wa khaina ba ngamgani habasi mapan thongda yengbadi chumbadi mamba adubu manung kumna yengluraga di ngasi gi House ki honorable members sing amadi miyambu lana lamjing khirada ba asi kanjahona bigi damang agi points of view thamjage ahambada political amadi legal bill nenesi chumi lising ma jama pani phutaret agasi tang tra min khoi sovereign fangen lising ama jama pani phugani pan october tang tan pan isai constitution ma semjaduna adugum laba distinct political status leba distinct historical leba adugum democratic nation ama oire laibak thibana lising ama jama pani phuma pan october tang tra nga da india gi phibanuna namtin tin sen khabi matungda manipur gi fajraba leglam gi isel kaya amamba aina thalaba bharat sarkar gi sen sen thaba takre isel asi gi sarunga man 1915 da khoi gi parliament system lok tokre 1950 armed forces special power act thamjartana chamjara bi chechen kaya gi jetem sin bi kre ibung ipaw kaya pun Become the high Punima Asia, Indragi Bolt and designer Toganbani. Must have been the Irom Saru Samila Chahi, Charaka, Sarah Henkare, must the Muibiki right to Bowler Centropa, Muibiki right to like Kumbong, Bigam, Ibung Pibam Citizens and Masana Maitakre. Indragi Urba Politican designer, Manibuki territory, integrated a song of Amadi Lona, Amadi Fonga. Hong Tangzale habasi June 18 sakini. Panzaningi badi India ge duba political design autonomy state phangiba kaya amalai khre. Sathung kaya ama pikre. Hari ba sathung phana piga so complete adi loi banai de habasi mayam hena khangda badi. Karigma comforting ama hengalaba matamda sathung adu lok thok habase handagi Jammu and Kashmir na mayek lala khudam amani. India government na aikhogi Manipur ba kaidong ngi dus nuksi de habasi puari history da la abani. Masisa loi de tasengna aikhogi Manipur si annex to sangi badi loksan ge bani. Masida mutual understanding of de aikhoina to Kibanate. Karigam mutual understanding like a boy Tartari, Treaty Party and Ikai Kumnaba respect
लेफम थोई अंडरस्टैंडिंग लेफम थोई मदुगी डॉक्यूमेंट्री अदो पार्लियामेंट लेफम थोई लाइबक थी हाइगद्रा अदुगी लोकसभा की एमपी की मैना पार्लियामेंट दा थिगलबा मतमदा पार्लियामेंट दा अदुगुमला एग्रीमेंट की डॉक्यूमेंट लेते हाई बसी करम इंडिया की लालोंगो अखोगी मणिपुर की हिस्ट्री की मांगथनबो होनरिगबा नत्रगा अखोगी मणिपुर असि इंडिया की रिशियल यूनियन अमदा यावरे हाइगद्रिबा अमरमदा मपुंग फाद्रिबा इंडिया अमगा मपुंग फाद्रिबा मणिपुर अमगा 1947 11 अगस्त अदुगुमला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन तसेना मपुंग फारबा इंडियन गवर्नमेंट अमदी मपुंग फारबा मणिपुर गवर्नमेंट तौखिबा मजे एग्रीमेंट फाबदा पार्लियामेंट दा लेते मसे खबि ngakpi senbine haina law ga khonggadaba adugumlaba khwaidi chaba supreme court na masidi dispute ne masidi khagi jurisdiction wangbada leikha pot amane haina harakhabni masina takli ngasigi motion asi political amadi legally view yengma matamda moment phangroi deba dumni kallaba chaba nunga mada aikhoi yerum taga tokani ani subadi ngasi arm struggle amadi unlawful movement da yengnasi 1964 ki 1994 ba aikhoi ipa ga se yelong mai digi naharongi oiba aikhoi ममी तारखे मसुलाई निंगसिंबे 1991 अदुगुमलबा इंडिया की पावर लिना हाइख्रे मणिपुर इंडिया की फिबान नतिन तिनबसी आरामनी चुमथोकदबनी मणिपुर की इरोमदम लेप्सनबगे हक्कनबसे मलेम की सिनबा थुंदा था मलेम यावगदबनी हाइना हाइखिबलेरी अदुबोइनब मसिगी वेट एमन स्ट्रेंथ कलपगी मौता हेना ना थरेबसे अखोय खन्ना नैनगदबने मरमनि ngasiumba सेंखाइ थुंखाइ की मांगदा थालगा कैदंगोइदा लालहोलु अमने मणिपुर की प्रजा की हुलखंगदा थबक तौरकदबने ते अमदि मणिपुर प्रजा मियामदा थाजगदबा थबनते अहोइना दुम कइबा मखोई इंटरेस्ट मखोई डिमांड तौरब अदुगुमलबा कॉमन एस्पिरेशन लेत्रबा अदुगुमला आर्म स्ट्रगल सिंगदुना अखोई सोसाइटी अवसदा इमेज पिरगे मससु लेदि निंगसंबे हंदक इलेक्शन हंदक असेंबली अबदुदा अखोई कैफ अमदि पीडी की एमएलए साराम कराम श्याम अमदि खुराई केंद्र की एमएलए यामना तोखिबदा मणिपुर की ओइबा प्रजा की चाखुंगी बीपीएल अमदि एवाले करंबा पार्टी न सिजनगे हेबसि मयक संगब खुदमदि मरमदुना निंग तंबगी इहोदा निंग तंब तालिब कांगुना निंग तंबगी पांदम फंगलोइदा मतुंदा खरा चाखुंग खरा फंगगा लोइरे हाइदुना पुथोरपा अदुगुमलबा एजेंडा ओइबना मणिपुर प्रजान सिंगरी अमदि मणिपुर प्रजान सपोर्ट फंगदे डेमोक्रेटिक फंगोय मतमदा अखोइगे नेशनलिज्म अखोइ वखल सादा याव युसिंदा यावदे मदुना खुदमदि ड्रग के कयादा फोन अमदि लोन संगसलेबसना ताम कांगु अमदे ड्रग लाइ सुगरे कांगु अमना मेटलिस्ट वांदे लेकरे मणिपुर खन्ना नैनबा मतमदि नंग मणिपुर के युना मतिंदि अदुबो डीजे गुम्बा अदुगुमदा हाइरो लाइ मतुंदा nga इनबगुम पिरि पिरि सौगनी मसना ताकले अखोइगे मणिपुर के बा नेशनलिज्म बा वालगा हाबसे मसना जोलाइदे मिस्टर स्पीकर अखोइ तौसी मसिना हाइरि मदुदि लंबेन अमनि लंबेन असे सपिगद बा तुमिर फाव पाइदे अखोइ बिपान तांगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री मत टेक्नोलॉजी मतिक चाना लेता बनिना अखोइ हाना डिपेंड तौदन बा इंटरमीडिएट होसे मतमंदा फॉरेन गुड बॉयकॉट तौसे मरि लेनेबा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अखोइ बॉयकॉट तौसे मतमंदा ममि तांगलबा मना पंगलबा इंडिया गवर्नमेंट मकुदोना ममि लॉकथोरकनी हिराम खुदिमदे साना बगे दबक्ता मिपान तांगगा लेबा अदुगम इरमदमनि पॉलिटिशियन कदाइ सखरे पालिंगाइ दसु हेंग दसु नोन जगदबने मतमसना बेन नाम की वारी निंगसिंगमai पालिंगाइ दा हेंग नोन जगदबा आसे अखोइने मतमना साखनबो होनकिसि अखोइ इंडिपेंडेंट तौन होनकिसि मरमदन मिस्टर स्पीकर सर असिगुमलबा मोशन लीगली पॉलिटिकली सोशल इकोनॉमिक दा मूवमेंट अमतसु यावबिरारोइदबा कनामतनुस ममिता ओइदबा मोशन असना लान लमजिंग खगदबा आसे मोशन असि विथड्रॉ तौनबगी दमकता स्पीकर अमदि हाउस मेंबर की पुनिंग सिंह सिंजरी थैंक यू जजे सिंह याबीरे को मथंग हंदक लौखट कदोरिबसी ट्रेजरी बेंच तगी स्पीकर अहुमनी अदुना सेरियल नंबर 13 सापम रवि सिंह आइस कैनाहल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल सापम रवि सिंह serial number 13. With the permission of Mr. Speaker, sir, ngasigi oiba topic asigi house ki topic asi Manipur na pre-merger political status ta hanjan bangam laba matam data India Manipur India wakai na purok pangam ngani haiba mata asida ai thamjadinge masida aina khangjabada haibdi leba amna taseng na pamba ase masi ningdam phangba basini ningdam phangba basi akoi Manipur da marak ama phangami ing solising ama chamapan humfu tareta August ki tang 13 da British na Manipur bo ningdam pirami adubo oinamak
chahi ani gi matungda ing chok lising amaga chamapan humfu mapan gi September gi kunma thoida merger agreement sign tong nagi merger agreement ase Shillongda Maharaj Bodhachandra matam dugi Maharaj Bodhachandra adudo Shillongda pubiduna house arrest nafuda tawgi ne habse mayam kange adu document ani sign tong ne habudugi maramdadi ai third of kangja adu house arrest towe nafuda gunpoint to one gap to the I can say happening Mr. Speaker sir adu ko namak mase Manipur ase loksal le aduna Indiana mase akhoi Manipur ase state oina pabiam de mase 1972 da statehood de na haina mayamna dum khangnai bani mayamna khangnai bu matung ina statehood ase Manipur ase hana khangwiram de matungda ko na matungda 1949 da loksal matungda 1972 da statehood haibse palakpana haibsini masina merger agreement hek matung ina myang cha atopa changakpa matung ina myang cha na changakpa matung ina akhoi gi Manipur da lejariba dress style atopa kaya amaji ahong purakli ahong ba sina purakpa sina Manipur gi ujik lejariba wangang sangang sajal lichat adegi feature chacha asida ngasi lakliba ngasi thengnariba mayam asida ahong ma kya amju puri asina kana dawa purakliba mayam ase aijaningi Mr. Speaker sir aduga masina matang merger agreement gi masi kanaba loduna akhoi Manipur da chalaiba armed force maragam da chalaiba armed force special air power act 1950 ache Manipur da chalaimi Manipur da chalaiba jina matung induna akhoi Manipur da micham parja kaya da ayuk numidang khak na awa theng kaya pirami mitho mi ama bu hatok piduna maral season duna aduda kaya maral lejada mi cham parja kaya da awa chaitheng bramni samna panamda thangjam ningol monorama da panbayai masige khudam se chapchan khudam se panbayai masi India dagi pulub dagi phangapa mahi ni hajat aduga India dagi phangapa mahi masi mahi ni hajat ningi Mr. Speaker sir aduga akoina Manipur da ing shok lising aninga mari gi tang 13 da thokiba monorama gi thokdo ase masi thamoi songna nungai jadi hajaningi azudagi Manipur gi ujik laiba missing gi phibam ase masi asugi ang mating ising chau gum masi chau khali hajaningi masing ising chau gum hengaliba myang cha na changak pa Manipur da changak tuna laiba asina Manipur da isi missing hengkat pagi fibam masih lagi bani adu mo namak ILP Manipur da ILP chana na mohana mi uji aina hajaning madi Mr. Speaker sir ngasi opposite da laiba kangu asi ILP matang da ILP du yong gani haina thaje ILP du yaw ga mukhoina Manipur ase kanba pame da na chongthoi adu bo Manipur ase wakal manadi haidunu zo haibirkani masina maramoidana Manipur da wakal manadi hingba ngamloi haibi fibam ase akhoi Manipur da ILP chanarpa ILP ase mi amani tangna chaugatana tawba ngamnati ILP ase miyangi wakal laktuna moi miyam da wakal manrakpa laktuna moida wakal purakpa ngamduna mokoina ILP ase yauze hawdokimni mutungina moina ILP ase moina tanamne adu oinamak ngasi chanariba CAB masi Manipur da chanage tawriba CAB adu CAB gi matang da sum miyam pulap doktuna mayam na kaya protest kaya tawri masina protest adudagi kaya to asina Manipur na kaino masi chatra gi fibam na kaya hena swali hana lejarmia masi gi parasi tambang ngamdringai da atopagi para tamba habdudi oithok ngamdabni aduga oinama Manipur da resource kaya amasu ujip phange hai Chandel ge remote area kharda masi thaw phange haine adu Manipur da train tali yoksala pasina maram oidana kari khanba moina plan tok pa bisi akoi kaimta khangba ngamde masina Manipur da CAB chana duna moin tok pagi yabagi thong su labor on thok tona kya thong to bai chu on thok pa kya amsu le adudagi Manipur bisi matam nata lepa ngamde hai adumo ingchong lising ama chamapan mutret ki matang sida Manipur na lepa ngamame maduda matang sida hajanara matonta lepa ngamjarmi hajaraga akhoi mani ngasi gi oiba house ki topic ase pass to binama
जजेसिंग याबीरेको मथंग असिदे अमुक्का ट्रेजरी बेंच तगे serial number 34 M.K. Saroz Khan, LMS Law College. Serial number 34 M.K. Saroz Khan, LMS Law College. Supporter. With the permission of Mr. Speaker, sir, ngasiga House ki motion, Manipur na pre-major political status ta hanjan bangam laba matam data Manipur India conflict ke wakai na bangam gani. Sir, lamgi cheklado pon da phajal laga thamam badagi thado khiba matam da pon duga cheklado ga kari gum mata mari laina roi mata asum tawdana yot ke sarang gum laba major agreement ke Manipur na thorak pa matam da Manipur ga sarang aduga kari gum to mari laina roi aduna mosala sa har makta sum gani. Sir, ngasigi mosala se kadai po bachum me habado mukta naina du yengse ngasigi mosala se course oirba Manipur na pre-major political status ta hanjanba haibadi Manipur amadi India government ani ke makta sign tawno ke ba major agreement sign tawna dringe mama ke political status ta hanjanba adu ebata arabadi kari tawgo riba Manipur India conflict ki wakai na bangam gani sine bahar se adu ebata arabadi ka mining ngam gani amasungam mo habado house ta mukte naina du yengse sir ahan bada Manipur do bo India na namlau lau sankraba matung da makoi constituency na halakbana maram oira kan ngasi fobada lalong kaya maram thalak le khudam moina harabada CAB citizenship MMM bill mase pass tarokpa matam da Manipur da asoba saphu moi ga drai duna mi painari bani ado e bata arabadi mase ge ngakthok ke hai bata ara de ekhoi Manipur se ekhoi gi stand matam ma da leramba pre major political status ta hanjelo bata arabadi harba saphu se ekhoi ngakthok mang bani ani subada ngasi fobada India na Manipur da divide and rule policy sana duna kanglu mase nungsin handaba masita sunatana isu ma tholinga de isu ma puthokna waroi chile handaba ekhoi mase oina chikna handuna le handuna ngasi fobada divide and rule policy makha tun sana dun le haida base ekhoi na pre major political status ta hanjamba ngamba taragadi masana loisan base masana tabni sa aduga ahum subada Manipur bu India na namlo lo sankraba matungda mito miran sa salapa matamda athingba pina baleramba permit system ado lokhokibana maram oira kanda ngasidi landam mase kedaure haiba matamda ising isagu mito miran sane no mano mai hengalakle amasung एक इस पॉलिसी ला ट्रेन ला कदोरे हाय बसिंग असिना लमदम मसिग मराय बकरी ओइगदबनो हाय बसि मितो मिरान चा सिंगी मकुत लेबग पांखा ओइगदोरे अदुना अखोय इरोमदोम लेप्स अदुना प्री मेजर पॉलिटिकल स्टेटस ता हंजिल होब तारग द हाय बसिंग असर के अखोय कनब ngमगन हाय बसि जो आचे पोफम मने अदुना मोसल से चुमगने अदुगा मरी सुबदा मुके येंगसे मणिपुर दा रिसोर्स सही सहुम संग सिंथोप मतंद लोयरो हायदुना पानरी बने हाय बसि इंडिया गवर्नमेंट ना यूनियन लिस्ट की मिंगदा 2010 दगे ngasi फोबदा लीलाम लाउदुना लागली 2030 हाइड्रोकार्बन विजन के मतुंग इना मणिपुर की मराय बकरी हाइबं गमद्रे अदुबो अखोइना मतांग असे प्री मेजर पॉलिटिकल स्टेटस ता लेहौब तारगदे अखोइगी स्टेल अमा सबचाना लेदुना रिसोर्सिंग असे अखोइना सुमजबो ओइरो नत्रगा योंथोकपबो ओइरो अखोइगी लमदम असे कनबं गमगनी अमसुंग सावखलकपं गमगनी अदुना मोसल असे अमुकस सुंपंगतोय मंगा सुबदा मुकर येंग मतंद मिस्टर स्पीकर सर मणिपुर की अपुनबगे सक्तम काय बे यार काय रखदरा है सिंगनरीबा कंगलुप में लेमिनरबा सिंगसिदा नुक्सी चाना लेमिनर से काय रखदरा है सिंगनरीबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वरुन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में NSM IM द खंगन दबद नुंगाद लेरे तांजा सिदा अखोइना पॉलिटिकल प्री मेजर पॉलिटिकल स्टेटस ता लेहोबा तारगदे अखोइगी खोलाउ मतिक चाना लौफम तो हाइबदी प्री मेजर एग्रीमेंट ना बाउंड तौरगा लेबनी ना मखोइदा कन हाइरुबा ngमोय अदुना अखोइगी प्री मेजर पॉलिटिकल स्टेटस ता लेहोबना हाइरबसिंग असे चुकोपंगने अदुगा मथंगदा अखोइगी इपा इपुसिने इने अलंबा लमदम अखोइगी नोम की पिथोरक लिबा खुदम ओइना काबो बेली जुको बेली इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग की अखोइ पिथोरक लिबा मयाम असे अखोइना अखोइगी लमदम असिदा हुजि प्री मेजर पॉलिटिकल स्टेटस ता हंजलोबो तारगदे अखोइगी लमदम बो अखोइना ngakcha bai समासान ताबनी अदुना फा हाइर बसिगा सु वखाइना बंगम गने समासान ताबनी मिस्टर स्पीकर अदुगा मखादा ngasi फाउबदे इंडिया ना मखोइना सत्थरकलिबा लालोनसिंग अदुबो मखाताना सत्थब यानबगी दमकता क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स सानदोन हिरम कयादा मियोय कया पार्टी कयागी मरुमदा अरोप पार्टी कया थमगा मखोइना लेप लेतना सत्थरकलिबा मिहा मिपुनगी अमदि तंतीरबा तौदो वाथोकसिंग असिगा वरोय सिलामसु पुरकपा यागदर मिस्टर स्पीकर अदुगा लमदम असिदा अफस्वागी सैथेंग फंगलिबा लमदम अमनि अफस्वागी सैथेंग फंगलिबा लमदम असिदा अमुकसु एंटी टेरर बिल थोगलाइबा सिना लमदम असिगा मराइबा करी ओइरकदम खमंगमद्रे पुनमंगासे कोन प्री मेजर पॉलिटिकल स्टेटस
ꯃꯁꯜ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯡꯃꯦꯟꯅ ꯕꯥꯎꯟ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯅ ꯆꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯠꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯝꯖꯥ ꯅꯝꯊꯦꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯅꯝ ꯁꯥꯁꯟꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯀꯥꯗꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯨꯝꯂꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯐꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Judges yabireko. Mathang amukka hanna treasury bench tagi serial number 28 Maishnam Sana Thoy Sambalai Shekpin School Kumbi supporter serial number 28 Maishnam Sana Thoy Sambalai Shekpin School Kumbi Ngasigi House da khanariba motion Manipur na pre-merger political status da hanjinba ngamlaba matamdata Manipur India kapi wakhainaba ngamgani motion asi chummana ai samak thawak sangyangna sogotari Mr. Speaker Sir, Manipur masagi top-topa sa hilising ani henbagi puwari leizaba masagi saktam masagi maningta mangak saduna Southeast Asia da hainhum na panjaramba idamdamni masigi matik chaba parman haibabu 1762 da British amasung Manipur anigi marakta inakhiba Mutual Trade and Defense Treaty 1826 da British amasung Awang Burma anigi marakta yanakhiba Yandabo Treaty 1833 to 34 gi Manipur Burma Treaty loinana Anglo Manipur War 1891 na Laraba Kudamni. Laibak Chibadi, 1891, Anglo Manipur War gi matungdagidi Manipur na British